batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuizaka landa bantangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Manaka tope programme ya bagana kubugilaka 12 élan di Caire ya kele di banza ya fondation Vodacom pe samna manager ya Inzo Bisalu yai antubageti ya undekena kumonisa luzolo pentima mbote ya Inzo Bisalu ya Vodacom kuza pesa manaka yai samna kudiatisa bana ya kilasi na pe na mambo ya bayo ya kutanga pe mambo metadila mavimpi na kizunga ya Congo Central ngudi ansamu ya kele kutombola kutanga ya bana ya kilasi ape kusimbidila ape kusadisa mavimpi ya bantu ya kele na ina metadila bourse d'études sana mambo ya kutanga bana kelasi ape bisadulu na bilongo samna bamama yako ndaka buta na ba maternité bifulu ya kubutila bana motindu na bakuzaka tubila yao na mbuta Stove Mbala kele mosi ya bisadi na Inzo ya Vodacom Congo befuza baeti mosi ya bantu kuzaka baka bourse d'études yango kuzaka tangela na collège Tetembwa yani nde mutu kuzaka tonda Inzo ya bisalu yae motindu bakuzaka apesila bau papier la yango muke boursière parmi à Vodacom 2018-2019 musala test mu emu bakaka mu restreke na test mu wina musalaka muke parmi bénéficiaires ya bourse pendant 3 ans muke déjà muke na passé L1 à munu bana mu bandaka G1 Vodacom ke supporter ke mu na ba minerval mu nyonso na mambo mu nyonso si muke plan na L1 c'est grâce à Vodacom. Na nzetolo ya bisalu ya bilumbu zole kuna na bwala ya Mbujimai mbanza kimfumu ya kizunga ya Kasai Oriental mfumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yani nde mutu asadisaka kilumbu ya iya ya sabala ya betokele vanda kilumbu 10 zole na ntambwadi ya ngonda 10 ya mbula mafunda zole 10 zole na zole bisalu ya ntsuka ya lukutakano ya nana tope 8e édition du forum d'affaires Makutano tawani bakaka ndinga mfumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kuizaka tonda bisalu yai kuizaka salama kuna samu eti bisalu yango yaonde kuza sadisa beto tombula pene kuzaka tubila diaka ba investisseur pe ba entrepreneur ina nyonso ovandaka kuna eti yani ndeke kuza sala nyonso pene montinaka bao ina yana mezaba akusala pene budlaka ba diaka masolo samne metadila programme ya développement local ya 145 territoire pe samna kumanisa mpova na yandi mfumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yani nde mutu tubaka eti anike simba bao pia nike pesa bao maboko sam eti bisalu ya bao mingi bakibogulaka secteur privé samna kutombola bisalu ya bao ya kwenda na ntwala kilumbu ya 5 ya sabala ya bitokele fumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Chilombo vandaka na lukutakanu tope réunion extraordinaire na conseil provincial ya sécurité na kuzaka tubila na ntwala meza kuna nde vandaka ba mfumu ya ba makesa ya FRDC ya bapulusu pe ba nkakaka nyoso ina ya kele samna kukubika nzingulu ya bantu kuna pe mambo ya nkaka tekila anukuiza katoka kuna na bwala bakebogulaka kapitali ya diama. Na manaka ya kukembela kilumbu ya inze ya mvimba samni nemetadila mavimpi ya bantu ya vandaka kilumbu ya iya ya sabala ya betokele kilumbu 10 zole na ntambwadi ya ngonda 10 ya mvula mafunda zole 10 zole na zole tata ministre national ketalaka mambu ya mavimpi ya bantu dokotolo Jean-Jacques Mbunga kwizaka tubila ngudi ansamu ina bagesadila na inti ya mvimba ya République démocratique du Congo ya kele kifulu nkangu kezingila ya futivanda ya mbote na bunkete nyoso samna mavimpi ya bantu tope un environnement sain pour une bonne santé mais kantidia mbuyai na kizunga ya Congo Central na mbanza matadi yaunde kele ya Mbo TV samu nkangu kena kuzinga na bifulu ya imbi badoti bifulu kulozila matiti keleve bamaza bifulu nyoso nkangu kena kuvumuna mupepe ya imbi bamambu nyoso ina yaunde kena kusala eti nkangu kuza baka babimbevo ina kena kubedisa bao na ndambo ya nkaka mbuta paskone kuitwalamo yani ndekele coordonnateur provincial ya environnement na kizunga ya Congo Central anu kuizaka tuba eti mambu ya kukondwa kuzitisa bifula kulozila matiti pe wapi kutula matiti yaunde kele ngudi ansamu kena kubebisa environnement bifulu bantuke zingilaka mekanti diambu yango samu ya bonga ya feti vwanda tete na bainjo ya beto bifulu ya mbote beto feti tula samu na kulundilaka pe kulozilaka ba doti na betoke sadilaka.
beno nyaso landaka beto matondo mingi awa nde beto mekwiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote.